گروه کاری تاجیکستان و قرقیزستان سنه 19 سپتامبر سال 2022 ضمن ملاقات نوبتی به موافقه رسیدند که آتش بس پورا رعایت گردیده ساکنان نزد مرزی در فضای آرام و آسوده زندگی خواهند کرد. ضمن گفتگوشون تاکید گردید که واقعه‌های آخر در خط مرزی دولتی از جانب کمیسیون مشترک مورد آموزش همه‌جانبه قرار می‌گیرد. در اساس مذاکرات گروه کاری پروتکل امضا گردیده منبع در اساس احترام طرفین و رعایت آداب نیک همسایه‌داری همگونه نافهمی پیشگیری کرده می شود. Мы нашли общий язык, общее понимание, подписали протокол, и мы убеждены, что наступит настоящий мир на наших государственных границах. И мы будем организовать свою деятельность по всем направлениям, по политическим, по экономическим, по социальным, по всем другим вопросам, в духе интересов наших двух братских народов. Я очень надеюсь, что подписанный протокол взаимопонимания, который мы зачли в нашей комиссии, уважаемым Самим Саттаровичем, будет приносить мир в наши страны. Я уверен, что мир всегда лучше, мир всегда будет, и за этот мир мы будем стараться.